V-Mart. I would like to request on stage for the felicitation ceremony and Mr. Pinto, store manager of Junior Brands V-Mart, for the fans. For his presence, thank you very much. না আওড়া কথা মানে ক'ব আছিলে নক'লে আৰু মোক যদি ফোন কৰি পেলাই আহে ইয়ালৈ 50% ডিছকাউণ্ট পাব না ধেমালি কৈছোঁ সবাই আহিব ইটছ এ নাইচ ষ্ট'ৰ ধুনীয়া ষ্ট'ৰ পূজা আৰু ফেষ্টিভেল চবে উদযাপন কৰিব লাগে আৰু মই বেছি দেৰি নকৰোঁ গান চান নগাওঁ Jumingo, for being here with us today and for mesmerizing this beautiful evening. Thank you so much. And thank you all of you for present here, for being here with us today. Keep shopping with V-Mart. Thank you very much for present here today. Everybody please maintain silent and ঘুরি কোনা ও ঘড়ি